أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Lun Muhammad Hanafiah atau Hanif Aceh yang tinggal Genosia di Denmark, Lun Nakeh Genosia, Koordinator ASNLF Denmark, Aceh Sumatra National Liberation Front. Meken selamat uraya kurban belah dua Hijriah. Tepat di tahun 2020. Kemandum bangsa Aceh Bansigom dunia dan kemandum kaum muslimin dan muslimat Bansigom dunia. Selamat muroraya dan pemaaf dasya lahir dengan batin dunia akhirat. Kadang nasalah baklung marit, kadang nasalah baklung tumulih. Lungnya selaku manusia, hana yang hana salah, hana yang hana silap. Oleh sebabnya sigatu lun laki maah, kamu laki maah, bak bandum bangsa Aceh Bansigom dunia dan bak kaum muslimin dan muslimat dan bak mandum rakan-rakan saudara di medsos, baik Facebook, WhatsApp,
dan media-media lain. So tupu na tepeh ati drone nyo jaro siplo di ati ule niba urogatnyo niba urorea kurbunyo belah pedua hijriah lun lake maah. Semoga kita nyo sabi-sabi dalam rida po Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jeroh kemandum bangsa Aceh Bansinggom donya. Aki kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.